Hĩndĩ ya icera rĩrĩa rĩkuharĩirio ta rĩa kũnyabara tabarĩra cia ũkũria rungu rwa thirikari nene kaunti-inĩ ya Kajiado, kũrĩa minista atatũ na arĩa mekũgenete gũkũ magĩire na mweke wa gũtabania gĩikaro na atongoria a honge itiganĩte thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Kajiado. No na mbere ya mũcemanio ũthiĩte mũno ajenda ya ũmũthĩ yambĩrĩria kwĩyumĩria, kũrĩa mũmbunge wa Kajiado West George Sunku yaikire ihoya kũrĩ thirikari nene. Tafadhali ambia chiefs mikutano ya Karen kutoka Kajiado hatutaki tena, because it might be exposing our people. Sijui ni nini inaenda kukuliwa huko Karen, but hiyo chiefs tafadhali tusaidiane. Ukisikia kwa kijiji yako mkutano inapangwa, sikiza kama ni ya Karen, piga firimbi hiyo mkutano ikansoliwe. Kwa ihinda iraya mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto akoretwo agĩtabania mĩcemanio na ikundi ngũrani cia atongoria wabici-inĩ yake ya Karen gũkũ Nairobi, kũrĩa ica-inĩ ikuhĩ onekete gũkorwo ahandĩte mĩri kaunti-inĩ cia ũkabi ũndũ ũrĩa wonekire gũkorwo wagagĩtie atongoria aya. We are still 2 years to 2022. The office of the president is not vacant at all. Under the constitution, there is only one office that is recognized, and that is the President of the Republic of Kenya. And that office is not vacant. You have my commitment as the governor of Kajiado, as the chairman of BBI, as the chairman of Kajiado Narok Economic Bloc, that Kajiado County is in support of the president. Na hivyo ndio tutaendelea, kwa sababu ile miradi ambayo rais ameanza, mabarabara, mahospitali, nini, sisi tungetaka kuendelea na hiyo miradi hiyo. Na kwa sababu amepatiwa hiyo uwezo wa kutuongoza, tutamfuata yeye na ndio afanye, hata yeye apate kufanya kazi ambayo wananchi wanaiona na wananchi wanafuata. Gũkũ makĩhinyĩrĩria mũrũgamo wao wa kũrũgama na President Uhuru Kenyatta makĩria nĩguo gũtigĩrĩra nĩ akinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere kũrĩ mũingĩ. Aminista aya nĩ mareganĩte na arĩa makoretwo makiuga Minista Matiang'i nĩwe woete wĩra ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo ũkĩrutwo na mũnini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto. Yeye sio chairman kwa makosa, yeye ni chairman kwa sababu anaweza. Kwani unaweza patiwa kazi kama huwezi? Kuna wale wanasema Matiang'i amechukua kazi ya mtu fulani. Matiang'i hajachukua kazi ya mtu fulani. Matiang'i anafanya kazi jukumu lile amepewa na rais kulingana na nguvu zake kikatiba. Tafadhali tukae pamoja watu wa Kajiado. Let's be together. My brother Tobiko, one of my closest friends in cabinet, tuko pamoja, tukae pamoja. Let's travel this road together. We support our president to deliver on his mandate and the assignments he wants to do for the country. Alafu tuombe Mungu aendelee kutupeleka mbele, nchi yetu iendelee kuwa mbele kila wakati, so that we move forward. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya.